turn up. I dobrodošli i pozdrav od Rode HD. Dobrodošli u novi klip na našem kanalu. Ovog puta on će biti nešto kraći, ali koristan. Evo o čemu se radi. Pokazat ću vam kako da skidate neke modove od igara koje imate na vašem Steam akauntu. Dakle, šta vam treba? Jeste, prvo šta vam treba. Ajde, izvoli. Steam. Prvo vam treba Steam. Zatim Steam account i zatim igrice preko Steama koje podržava workshop. Tako je. Što to znači? Dakle, mi ovdje imamo 4 kupljene igre, to su CSGO, Fernbus, Grid 2 i Pro Evolution Soccer 2017. Treba vam igra koja podržava workshop, dakle. Ako uđemo u PES 2017, tu ovdje nigde ne piše workshop, znači da ova igra nema workshop. Ako uđemo u Grid, također nigde nema workshop. Ali zato Fernbus i CSGO vidite ovdje ima workshop da piše. I sada, postoji dva načina gdje možemo da uđemo u workshop. Dakle, ovako preko igre i možemo da idemo community workshop. Sad kad uđete ovdje možete ukucati igru koja vas zanima. Naprimjer Fernbus simulator i try. I odmah će nas ovdje odvesti. Dakle, u Fernbusu ovdje na primjer imamo neke tu razne repaintove, odnosno boje autobusa. To možete ih skinuti, odnosno preplatiti tako što idete, evo na primjer, koji je dobar? Pa nema veze, samo da pokažemo kako se radi to, jel? Da. Ovdje piše subscribe to download, ovdje možete subscribe-ovati. I onda će vam on automatski prikazivati šta ti ljudi još objavljuju na Steam Workshopu za tu igricu, a može i za bilo koju igricu. I ovdje kliknemo subscribe i evo ovdje imamo subscribations, tu te ljude. I sad vi kada skinete to, možete se odmah subscribe-ovati, zauvek će vam ostati taj repaint u igri. Ajde pokažemo to. Ajde, vidimo se u Fernbusu. I evo nas u Fernbus simulatoru. Sad ćete da vidite kako izgledaju u igri ovi skinovi koje smo mi skinuli sa workshopa. Znači odabrat ćemo neku rutu. Idete gore na kostumizaciju autobusa i ovdje se otvori spisak skinova. Ajmo sad, to je matični, evo ga, ovdje je beli, pa je tu taj, pa je tu ovaj, pa su to sve skinovi skinuti sa workshopa na Steamu. Jel ima još neki? Da vidimo. Evo vidite kako to izgleda, prilično lepo, razne vrste skinova za sada, tako da to tako izgleda, pa vi ste vidjeli kako da ih skinete, gdje da ih pronađete, kako da ih selektujete da autobus izgleda u tom skinu koji ste skinuli, vrlo prosto i jednostavno. Mislim da je to dobra stvar. To je bilo to. I još samo da napomenem da očekujem da autori ove igre prošire igru i na ostale države u Evropi, pošto sam kako se zove firma, uvijek mi se saplete jezik, da, vozi po celoj Evropi, tako da ja se iskreno nadam da će biti proširenje i na druge zemlje u Evropi, a ne samo na Nemačku. To je bilo to što se tiče ovog klipa, nadamo se da smo vam pomogli, da ste uživali i Ćao. Ćao. Ćao.